Ki ligi klub berjumpa haga Champions League hadin ke ejang do sege Juventus bani rong sha ke round 16 ke Juventus kala do dai hadin ke 6 rem syabar na lejeng mat ke Benfica the South lalai ko. Kad bahasa League tim berat ba nagalempung La Liga ke Atletico Madrid bat ke Barcelona kin pentikna shibin me. Kublai piwaro ki klub pejor ki bejos nontonan ban sengap ki video ha ke channel. Kan long ke ba bat juat ki atlet tim berat ba na La Liga Barcelona bat Atletico Madrid banyak rong sha ke round 16 namar gedang yo tang sau point ki sau tu li ki jing le kai. Kini kun ro i klub berat ba na Bundesliga na po Germany ke Bayern Munich bat keluar kusen. Hapai ke Inter Milan ke dan jingkerman paban job ya ke Victoria Pilsen namar la i ba ke tim ke dai ke batot kampat job tang ke bai ki jing le kai ha ke kalimpo. Ladak Inter Milan kan job kan yo chief point kan ba ke Barcelona ladak kan job kan yo nyaw point. Henry ladak ke Inter Milan karem ke jing le kai ba khado shabar la ye jing kun persya ya ke Bayern Munich. Henry ladak ke Barcelona kan japat ya ke Victoria Pilsen kini kun mar shibau point. Henry ke Barcelona ke hab job bon kol ya ke Victoria Pilsen. Ladak ke Barcelona ke job ya ke Bayern Munich shibit haliyeng kalat kadang play. Henry ladak ke Sharem kan hier sya ke Europa League. Ladak jia ba ke Atletico Madrid ro ka Sharem lane yakai bat keluar kusyap. Kamut kandan satang ke Real Madrid ha round 16. Namar habab ha sya ke Sevilla ro kam idan jingkermen wala dak ke job ya ke Copenhagen menen Metro. Namar ba ke Dortmund bat ke Man City kiban ya rong sya ke round 16. Sagawai pat ke jing lakai ke bitinat shibinan me deh ke Sporting bat ke Tottenham. Kan long ke bae ya ke Sporting banjab ya Tottenham namar ke haban ya kun ya ke Tottenham halayeng jang ke Tottenham. Kan ba ke Tottenham lada ke job kan bu ya kai ya lade ha ke round 16. Diperlok tang kini ngin si kendo pada ha ke video kublai shibona.